o Romir thlani ko ania India Pakistan in dona an update le lokila mai thlak tak tak main han like le sap teang tuna hian India le Pakistan buaina halakal chho zela indona lian zok a chua lo thonom takin borok so sang taka om chhun zom zela ni zan lama te Pakistan chuan drone engemaw zat India lama aron tir luta tiang bok chuan India chuan Pakistan khopui lian then khata an military mun ma te bein drone thahnem tak India chuan akap chuak ve boka tin Pakistan an air defense mun te kan puan tak angkhanin China atanga an lei HQ9 air defense system chu Israel atanga India in an lei khaltu omlo drone manga ka chiat ani nge ani kha tin India hian Pakistan in do thlona pali vel tuna hian akap thlader to bok chutianga ni mek lai chuan Pakistan sipai te chuan India ram chung mun som thum paruka drone zathum chuang an kap lut ta India air defense ten dar kar somli pariat kal ta chung khanin Pakistan missile le drone beina lian tham tak tak hi an lo dang chata Jammu Kashmir Punjab Rajasthan ate sipai mun te Pakistan chuan an ron tin zone deuh bik ani India chuan me iniriat zan khanin khopui engemaw zata mun somthum paruk chuanga drone zathum atanga zalibor vel hlotling takin an lo dang ti voina India sarkar thu chhuwa chuan a soya hi Pakistan in a Rual drone manga India ron be awang hianin India tan po hian ka thlak vek chen Rual ani bik lova mun then khata chuan in chiat na te nawa thlena amai ro chu chiat na lian ero ala thleng lo India air defense system te hian dar kar somli pariat kal ta chung khanin Pakistan missile le drone be pui thlak na lom lian tak taka voi ni ron kal an lo dang chata Pakistan ne na ram ruthui tak nei Punjab le Rajasthan ate hian be pui thlak na hi azwal kai bi ka eta hian air raid siren ti ri ka nia Jammu and Kashmir huam chunga po siren ral khel dar hi ti ri ka ni boka ni pui te chu mun him lam bompuak laka himna tur bangkar laka bompuak laka himna tur bangkar ate an toman tlan khoma chutiang chuan ramri borok hi aral muang lo tak zetani Pakistan beina wang hian India ramri khopui mun rang chuan blackout kalpui ania sarkar chuan order ti chuaka kolpheta ti mi vekani India le Pakistan buena azwal zelo wangin India rama airport somni pali chutuna hian kharme kani Civil flight operation atana India ram airport kharzinga hian Chandigarh te Srinagar Jaisalmer Simla le adangte pontela Civil Aviation Ministry chuan India le Pakistan in karabuena azwal zelawang hianin Pakistan drone le missile manga India khopui Jammu Punjab Gujarat Rajasthan le mun then khat beina azwal zel boxi awang hianin tuna hianin airport somni pali chu civil flight operation atan khari ani ti in an puang Civil flight operation atana India rama airport kharzinga hian Chandigarh Srinagar Jaisalmer Simla le mun then khaten tela eta hian an chiar deuh tok tokila ani nomlo jok nan han chiar deuh zor o Amritsar Ludhiana Bhuntar Kirangar te Patiala Simla Kargak Bathinda Jaisalmer Jodhpur Bikaner Halwar te Pathankot te Jammu te le khopui te Mundra Jamnagar Hirasa Hiraskot Lamania Porbandar Kesot Kantla Buste le mun then khaten nia Pakistan drone le missile manga Jammu Punjab le Rajasthan bial be pui thlak ani nuwa he thupe khi ti chuania India le Pakistan in kara buena su tuna hian azwal zel nia hriatani Ministry of Defense in Pakistan atanga ron ka chua missile then khat chu India air defense ten hotling takin an lo dang ti soin khopui engemaw zata air raid siren ti ri kania Himachal Pradesh a Dharamshala a IPL match khel po ti to pani bok tuna hianin India ramri khopui vela airport zongjong chu ven himna sang zok pek ni in security check po uluk zoka kalpui ani mek bokani airlines then khata bikin Indigo te Spice Jet tele Akasa Air te chuanin an passenger te chu an thlo chu madar kar thum ala om ti talin airport thleng turin an hriat tirani Indigo Airlines chuan thlona za sumruk panga an cancela Air India le Air India Express te point hetiang zat hi flight an cancel to boka Air India chuan an international flight pani Lahore bula Amritsar atanga New Delhi pana thlok tur po an daivata
hi airport khar angai wang nia soyani hi tukin lam khan kan puang zok to a Jammu Air Force Base chu Pakistan lam hian an beya helai Air Force Base hi Jammu and Kashmir Air Force mun pui pakhatania hi Pakistan lam hian an tin zon ngei po he buaina thlen ma khan buaina in mun chholai borvel khan rin lo ka lo ni to rim boka India sipai mun puyani wangin Pakistan in an ron tin zon po hi thil maklu to kan ilovani eta hianin chiatna te na watlenga in le dor thren khata chia mi puite an tlan chena sa in ka hai na sa taka bo chiata ni kara hian Pakistan atangin lai puite mortar ron ka engemaw zat helaya hianin helai ramria hianin chiatna thlenga oma sipa installation laka be pui thlakna drone le missile manga be na chu Pakistan lampang hian wartakin ni zan lam khan an kalpui India chuan Pakistan drone le missile manga sipai hmun engemaw zat be na chu Jammu te Pathan kota te athleng ti an soya Pakistan be na hi Indian Air Defence te chuan an lo dang chat thei boka mun som panga Pakistan be na hi Air Defence ten an lo dang chat ani Pakistan ramribul marlam khopui Jammu te Pathan kot te le Udhampur ate sipai station te chuan bayan to ka Defense Ministry chuan Ekhai hemi chungchang hian tar langa kinetic le non kinetic capabilities ral thuam lawm mangin Pakistan chuan helai hmun hian baya amaro chukan air defense ten hlotling takin an lo ka phlavekani ti in thu chu an siam buena na sa takara hian Jammu and Kashmir Sambha district international border IBA border security force te chuan purfiak niarin hleltenen na sa takanin beithule anin ka thuan puang ve bokani Pakistan chuan Punjab district ate Rajouri ate Uri ate Chokibal Kupwara te line of control haya lai puyan ron kap na sa hle bok niya thu donani Uri le Chokibal Kupwara hian in engemaw zat Pakistan lai pui le mortar ka wangina chiania report ania Uri hian meiche pakhat athi ni in an soibok heti lai hian Pakistan chuan Turkey siam drone an hmang nia soyania mun som ni paruka Turkey siam drone India na lo ka thlak ke them an hu thu India thu nei tu ten an soya hi India marlam sipai mun then khat ka nan Turkey drone hi Pakistan hian an hmang ngei ti an finfia briefing chu voin khan wing commander Vyamika Singh le Colonel Sophia Qurayshi ten an kai hruailia Colonel Sophia Qurayshi chuan Pakistan hian sipai mun pui bayatuma inka hailai po in voi tam tak hi inka hai hi lo bo chetowa Pakistan hian marlam panga hian hun somthum paruka drone an ron kap luta Turkey siam drone an hmangani ti in Colonel Sophia Qurayshi chuan asoi Jammu and Kashmir Tlangram Uri sector chuan line of control atanga kilometer som potling lova kumsomli pangami Nargis Bano le achung te chu Pakistan beina wang hin an boral Pakistan hian helai hmuna hian lai pui han kap luta lir thei tlan lai chu Pakistan lai pui sel chuan a fu nia soyania LOC pela matanga Pakistan in lai pui le mortar ron kana sata wang hian helaya cheng te hi mun him lama tlan chiat tumin an phusana sa chuta tlan chiat tum lir thei chu Pakistan lai pui sel chuan a deng fu nia soyani he motor hi Scorpio SUV ania Rajarwani khua atanga kilometer thumbor vela he motor tlan lai hianin Pakistan lai pui sel hian a deng fu ni nan soya chung ko member then khat chu he thil thlenna atanga kilometer somli vela la baramula damdo ina te hroyan ni nu hian chung ko member then khat hian boral vele bok ole puan tur tam takom a se khati china khan han rek bung le phot maila tuna hian Pakistan le India boina hi lakal chhozela nia engang tekin nge zan in lama hian an in chan ton le don hriat ani lova tuna hian drone war thleng chho tran me kania tukin lama kan puan ta kang khan Pakistan chuan darkar somli pariat chung hianin drone zalibor vel mangin India an be mana heng beina tamzok hi India chuan alo kap thavekani India rama chiatna lian tham heng Pakistan beina wanga thleng hi report alo om lova India hian Pakistan beina hi achang let vezel boka Pakistan khopui lian then khat le an khopui ber Islamabad hial India drone te hian an targeta sian sipai hmun Pakistan sipai hmun le installation poimo tak tak te India drone te hian an thlur bing vezel bok poni se in beina lakal chhozela zanina enge thleng don hriat ani lova thu thar ber threturin he channel hin lo nga chang zel don nia